Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twangire tubaramutse amahoro y'Imana tubaye n'ikaze ejo turimo abakunzi bigaje kuri Tarisisi Hope Ministry TV tubabwira yuko tugarutse tumeze neza, tumeze fresh sana. Uyu n'undi munsi tuje kugira ngo tubashikirize show imeze neza, show tugiye kwinjiramo neza na neza turi kumwe na Parfait. Tukuramutse anyumuramutse abariko abaradukurikirana. Aho wegeye mikrofone yawe kweri ko nakumva sura wegere tu sha sindiko navyizera. Okay, ngaho rero vuga. Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana mwibanye nawe muherereye. Ego mwarahejegiye akazina ni ndwiba akazina ni kakandi nyene ni Parfait ndutira byose. Asante sana. Sifa abe yani sifa canke ni safi yose nditaba ambo ramutse baje kudukurikirana muri show y'uno munsi igice cha 49. Na wasalimia tena katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wale ambao mnatufuataka katika moshene ya Tarisisi Hope Ministry TV. Hope Ministry. Takunganira. Vraiment tunawapenda sana. Asante. Kwa siku ya leo tuko tena pamoja na nyinyi. Asante sana. Aba nibo turi kumwe ndabutse yuko witwa Bera sho mu musingiri waje umuzingiri amazi imisi amagara tifashe neza, ariko hamwe n'Imana izomukiza bizogenda bien sana. Tuzosura mubona nyene ariko arakubita sho nkazazindi murabizi namwe. Nuko reka twinjire neza muri show no munsi igice cha 49 nino indirimbo yitwa Tatimiza akuva hariya muri Healing Worship Team nare mu gihugu cy'u Rwanda twagiye. Indirimbo ni Atatimiza kuva hariya muri Healing Worship Team mu gihugu cy'u Rwanda. Ni korale cyane n'umugwi maze kubona aho maze gukora amateka atari make, amateka menshi twagiye turabibona mu bihugu bigiye bitandukanye bagiye barakora. Mungu si muzalimo no muzi nibo twabazanye kugira ngo baduteramije duteramane nabo mu bateramane natwe Adamu ili aseme uongo
wala indirimbo yabo yitwa Atatimiza urashobora kuja ku rubuga rwabo rwa YouTube kandika Atatimiza. amini mwenye haki Indirimbo nziza cyane wumva neza ko baririmbye bayitondeye kandi yubatse amateka menshi. niza bongo Tungire dufata akanya gato tuyikurikira. ile ajute wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Yesu ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini wewe, amini wewe, hakika atatimiza. Hariya mu gihugu cy'u Rwanda dusimbira gato mu gihugu cya Tanzania. Twasanga no muririmbyi yitwa Christophe Muhangi. Ati atapigwa na Mungu. Indirimbo mvivuga amajambo ya Farao. Kasimama mbele ya Musa, Kazi imbere ya Mose aravuga ati iyo mana uvuga je ntayonzi. Mungu wenu ni Mane naye tireka ndaje ndakwiyereke. Eka dukurikirana amajambo ari muri iyo ndirimbo. Musa, N'abahuru bandanye unezerwa. Uheza yo kandi nawe utambira Imana twagiye. wenu mimi simujui. Moyo wa Farao ulikuwa mgumu sana kumuelewa Mungu wa mbinguni. Moyo wa Farao ulikuwa mgumu sana kumuamini Mungu wa mbinguni. Mungu kamupiga Farao kwa mapigo 10 ili Farao amujue Mungu. Mungu kamupiga Farao kwa mapigo 10 ili Farao amujue Mungu. Pigo la kwanza maji yakawa damu, pigo la pili yule mji mzima, Atatu. pigo la tatu vumbi likawa chawa, pigo la nne inzi mji mzima, pigo la tano magonjwa kwa wanyama wote. Farao amujue Mungu. Pigo la sita majipu kwa watu wote. Pigo la saba radi na mvua ya mawe. Pigo la 8 sige mji mzima. Pigo la 9 giza kwa siku 3. Pigo la 10 wazaliwa wa kwanza wakafa, mpaka wale wa Farao. Hapo najifunza kumbe Mungu anapigana na adui zetu mama. Hapo najifunza kumbe Mungu anapigana na watesi wetu. Oh, adui zako watapigwa na Mungu. Hao adui zako watapigwa na Mungu. Wanaokupangia mabaya wewe watapigwa na Mungu. Wanaokuendea kwa waganga watapigwa na Mungu.
watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu. Mungu anafanya vitu, Mungu anafanya vitu. Wapo watu wanapigana nawe, ndugu yangu, usihangaike nao. Wapo watu wanakupiga vita, mama yangu, usihangaike nao. Wapo watu wanakuendea kwa waganga, usihangaike nao. Wamesema maneno ya laana juu yako, mama yangu, usihangaike nao. Mwambie Mungu apigane nao, mwambie Mungu apigane nao. Goliati aliwatukana wana wa Israeli pamoja na Mungu wao. Goliati aliwatukana wana wa Israeli pamoja na Mungu wao. Ghadhabu ya Mungu ikashuka ndani ya Daudi, ghadhabu ya Mungu ikawaka ndani ya Daudi. Mawe 5 laini yalitosha kabisa kumupiga Goliati. Mawe 5 laini yalitosha kabisa kumupiga Goliati. Walio kinyume na wewe, mama yangu, watapigwa na Mungu. Wanaokuwazia mabaya watapigwa na Mungu. Wanaokusema vibaya watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu. Oh, adui zako watapigwa na Mungu. Hao adui zako watapigwa na Mungu. Wanaokupangia mabaya wewe watapigwa na Mungu. Wanaokuendea kwa waganga watapigwa na Mungu. Waliokupiga vita wewe watapigwa na Mungu. Waliosema laana juu yako watapigwa na Mungu. Oh, adui zako watapigwa na Mungu. Hao adui zako watapigwa na Mungu. Wanaokupangia mabaya wewe watapigwa na Mungu. Wanaokuendea kwa waganga watapigwa na Mungu. Waliokupiga vita wewe watapigwa na Mungu. Waliosema laana juu yako watapigwa na Mungu. Oh, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu. Oh, watapigwa na Mungu, watapigwa na Mungu. ngo abasi bawe bazokubitwa n'Imana canke bazohura n'Imana. Giza ngaho gize ibintu byo kwigwanirira ngo rikananje ngo kwiyagizwe ngo duhigure. Uye nureka ijambo ry'Imana ngo guhora nuko Imana. No mwirimvye Christophe Mangira kuva mu gihugu ca Tanzania reka tubwira ati aduwisa ko atapigwa na Mungu, wewe reka kwigwanira, reka kwiganira, reka bagira ivyo bafirigita bibapfe kubusa, kuko abo basi bawe Imana irababona izo bahonda sha. Suko reka tuva mu gihugu ca Tanzania kandi tugaruka gato muri kino gihugu twumve no baririmbyi bavuga ngo iki nabo ya Daudi.
uzasha nuca mu mazi menshi ntazagutembana nunyura mu muriro mwinshi ntuzasha nuca mu mazi menshi ntazagutembana kuko iyo mana ari nyembaraga yiyemeje kukurengera kuko iyo mana ari nyebubasha yiyemeje kukurinda nunyura mu muriro mwinshi ntuzasha nuca mu mazi menshi ntazagutembana nunyura mu muriro mwinshi ntuzasha nuca mu mazi menshi ntazagutembana kuko iyo mana ari nyembabazi yiyemeje kukurengera kuko iyo mana ari nyebutwari yiyemeje kukurengera Haleluya, haleluya. uriya mana ibasha gukora Ibiruta cyane cyane ibyo ibyo tubwira nukuri iyo mana uriya mana ibasha ibasha gukora gukora cyane ibiruta cyane ibyo ibyo tubwira cyane zisuma tureba ibicu bigahinda tubyumva inyanja yerere cyane zisuma ibicu bigahinda tubigahinda tubyumva ibyo byerekana byerekana ibyo byerekana oh inzira z'Imana imana n'ibihumbi kugira ngo ikugirire neza haleluya inzira z'Imana iyo inzira z'Imana kugira ngo ikugirire neza haleluya inzira z'Imana iyo imigambi ye imigambi ye imigambi ye inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo Imana itugirire neza tumvikane neza ko inzira z'Imana ari nyinshi zagute kubwiza ureke kwiganyira ngo je ngo ko bitaciye hano iyo nibitaca ngaho bizoca n'ahandi Imana ivise aho yateguye ko bizoca yiyemeje indirimbo nziza cyane y'uno mugwi Healing Worship Team kuva mu gihugu cy'u Rwanda mana umva neza ko abarinzi bari kwadushikiriza indirimbo zidufasha kumererwa neza yiyemeje umviriza kurinda nunyura mu muriro mwinshi ntuzasha nuca mu mazi menshi ntazagutembana nunyura mu muriro mwinshi ntuzasha nuca mu mazi menshi ntazagutembana ni kuri ino ndirimbo nyine tujye dusozera ko show y'uno munsi igice cya 49 turi twabateguriye yiyemeje ubona ko safa kiri mu mwuka avuga ati je ndayikurikirana kugeza irangiye kuko iyo mana ari ariko ko umusiguzi yavuze givise intango givise n'iherezo tubashimire kuba mwabanye natwe kuva mu ntaweza mu nsozero ya kino kiganiro show y'uno munsi nako ari show imeze neza cyane yaryoshe kandi ariko kandi akaryoshe naho kagiye kandi ngo ntigahora mwitama ariko kandi akaryoshe naho kagiye gasikana muri Trasi Shop Ministry TV bandanye ugira subscribe canke sabone ugire partage ugire comment ugire like kugira ngo ibindi biganiro byose bigiye gukurikira bizogushikira atabona baje kubikurungikira. Parfait, shimira badukurikiranye. ndabashimiye cyane abadukurikiranye ego abadahengeshanya kudukurikirana nabone tubashimire cyane cyane bivuye ku mutima Cyane. ego Asante sana.
Safi. Ego Mr. We. Mu Kiswahili. Shimira badukurikiranye. Nawashukuru sana. Muendelee mnatufuatilia vipindi vyetu, muendelee kufuatilia vipindi vyetu, mtanisamee. Tena tunawapenda sana. Tunaendelea kuwapenda sana. Tunawapenda tena tunawapenda. Mzidishe sana. Hata commentaires zenu tunazitaka zaidi sana tena sana. Na msikuwe na kosa kutumia na wengine. Ukipata unafika unatumia wengine ili waendelee wanafuatilia vipindi vyetu zaidi sana. Mbarikiwe sana. Umemaliza? Mane nali muri muhemu nali muri kiho kabisa sina nabimye kwa ejeje. Reka turashimire mwebwe mwese mwafasha kanya kanyuma kadukurikira tubabwire yuko akaryoshe itaho kagiye kaguma hano wegumana natwe gusa. Kiganiro cano uno munsi kino show uno munsi hano kirangiriye ariko ibindi biganiro biracabandanya banagigumane natwe tugumane nawe naho ubutaha. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.